Reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose. Reka tugire tuti amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Tugiye kubagezaho amakuru atandukanye, amakuru y'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo usabwa ni gukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Nshuti zacu, nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye, uyu munsi turi tariki 23 ukwezi n'ukwa 10 umwaka n'ibihumbi 2023. Nshuti zacu, reka duhere amakuru yacu ku mirwano yabaye ku munsi wa gatandatu cyangwa se ku isabato ku bayemera. Imirwano yashyamiranyije umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC biza kurangira umutwe w'abarwanyi ba M23 uharanira uburenganzira bwabo, cyane wiganjemo abarwanyi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, babuzwa uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo, utsinsuye abarwanyi ba FARDC maze urabirukankana. Mu by'ukuri ubaka ibice bitandukanye birimo na Kichanga, ariwo mujyi uri muri kariya gace kagabanya Rucuru na Masisi. Ubwo rero abarwanyi ba FARDC bahise bahunga baragenda. Impamvu tugarutse kuri iyi nkuru nuko ku munsi w'ejo mu masaha ya nyuma ya saa sita aba barwanyi bari batangiye kugera kuri Masisi ku zone. Masisi ku zone rero ni ukuvuga ngo kugira ngo uve Kichanga ugere Masisi ku zone, mu by'ukuri hari urugendo rurerure cyane, kuko hari urugendo tekereza kunyuraho bita za Monasteri ari Butare, ugakomeza ukagenda banyuza za Gayira, baragaruka hino banyura ahantu bita ku Muheto, baramanuka bambuka Rushoga n'amaguru, barakomeza bagera i Matovu, baragenda bagera Ibikenke. Kuva Ibikenke hari Ibikenke yo ku Bafundi, akaza na Bikenke yindi, baramanuka za Gasheberi, bava Gasheberi bagera Ikaringa, Imutiri, Masisi ku zone. Nagiye nsimbuka mu duce twinshi, tekereza utwo duce twose banyuzemo, gusa abari hariya Masisi ku zone batubwiye yuko mu by'ukuri ngo kuntu bari abarwanyi bari bameze, babaye nk'abantu bahamutse mu rwego rufatika. Abari muri kariya gace bagiye batubwira yuko kugeza amagingo aya ngaya harimo n'abarwaye trauma, ku buryo bajyanywe mu bitaro by'Imasisi ku zone. Mu by'ukuri aba barwanyi bakaba baravuze yuko badashobora kongera gusubira ku rugamba, urugamba bazaruharira ba nyirarwo. Abiganje muri aba barwanyi cyane ni abazalendo, ariko harimo n'aba FARDC. Mu kwitotomba kwabo bavuga ko batazigera basubira ku murongo w'urugamba. Turacyari nanone ku mirwano yo kwa gatandatu. Ejo nibwo tubabwira yuko hari umukoroneri wo mu ngabo z'u Burundi za EAC zoherejwe kubungabunga amahoro hariya mu gace ko muri Kivu y'Amajyaruguru. Twababwira rero ko uyu mukoroneri yabaga mu ngabo zoherejwe na Afurika y'Iburasirazuba n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Birangira uyu musirikari ubwo ibintu bitari bimeze neza Kichanga, ngo kubera ko bari bamuziho kubindwanyi, bamusabye ko yakuramo imyenda ya EAC yarangiza akerekeza Kichanga. Uyu mukoroneri rero werekeje Kichanga yitwa Koroneri Habiyakare, niyo twabashije
kumenya wo mu ngabo z'u Burundi. Uyu Habiyakare rero akaba yagize ate, akaba yararasiwe hariya Ikicanga. Mu kuva Ikicanga kugira ngo batware umurambo we, kubera ko umuhanda wari wafunzwe hari Burungu, mu by'ukuri ngo bageze batya barawikorera, baragenda bajya kuwucisha za Nyamitabo, barawukomezanya bazamukana za Kagusa, bavika gusa bagera ku Rumeneti, bagera ku Mushaki. Aho hafi niho basanze imodoka irangije itwara umurambo iwugeza hariya mu kuri hedikota za EAC baturutse mu gihugu cy'u Burundi, maze bamushyiraho ngaho mu gihe ategerejwe kujyanwa i Bujumbura akajya gushyingurwa. Uyu nguyu rero nubwo ari umuyobozi, hari benshi mu Barundi bamaze kugwa muri iriya mirwano ya hariya muri kariya gace. Uyu koroneli rero akimara kugezwa, umurambo ukimara kugezwa Isake, humvikanye amasasu menshi mu kigo cy'Abarundi. Asigaye abaturage batangira kwibaza, nibwo baje kumenya aya makuru, natwe imboni zacu ziza kuyatubwira, turatohoza. Dore ngayo nguko yitwa Koroneli Habiyakare, akaba yari yungirije, kubera ko ari ababungiriza babiri, yari umwe mu bungirije umuyobozi w'ingabo z'u Burundi ziri muri EAC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka dukomeze mu nkengero z'umujyi wa Goma, hariya Kanyarucinya habereye imbunda, habereye intambara, havugiye amabombe, yewe na drone zagurutse. Mbese byagenze gute? Hari ahagana saa sita zuzuye nibwo benshi bakutangiye kumva bumva amakompora imbunda z'amashenigani za SMG n'ibindi bibunda bikomakomeye. Bamwe batangira kwibaza bati abasirikari ba M23 baba batugezemo hari, ariko bareba hakurya bakabona FARDC mu birindiro byayo nta kibazo. Gusa kuri borne ya 13 ariya aho bita ku bayitangwekira ari Makao, kuri Makao yindi ari Makao ya mbere, akaba na Makao ya kabiri. Makao rero ni ahantu bashyingura, muri Kongo niko basigaye bahita. Ubwo rero kuri iyo Makao niho ibintu byabereye. Ibindi ni hafi ya borne ya 13, hafi y'umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri intambara yabaye intambara, biza kugera igihe habamo kwibaza niba ari abarwanyi baye mu 23 birangira babazungu b'abanyaromaniya bamwe bita abacanshuro bazamutse baragenda, mu gihe bari bizeye yuko ari intambara igiye gukurikiraho. Bahageze rero basanze mu by'ukuri ari abazalendu bitwa APCLS na UFPDC ya Nyiragongo aribo batanye mu mitwe. Iyi APCLS rero yari iyobowe no bita Kambuzi. Uyu Kambuzi akaba akomoka mu ntuza y'Abahunde. Uyu Kambuzi akaba ari we uyoboye APCLS muri kariya gace. APCLS rero yavuye i Masisi ije kurwana hariya muri Nyiragongo. Mu kuza kurwana iyi APCLS mu by'ukuri havutsemo impaka ngo bashimutse umwe mu bayobozi baba ngaba ba Nyiragongo bo bita UFPDC, ngo bamaze kumushimuta. Ikintu bapfuye ni ikirero, ngo bamushimutse ku munsi w'ejo. Ikintu bapfuye ngo nuko uyu muyobozi wabo ngo barashwanye, bamaze gushwana ngo umwe ngo aramubwira ngo tubwe tuvuye kurwana i Masisi, mwebwe nta hantu mwigeze mu Rwanda, ukwiriye kugira gute, ukwiriye kunyubaha. Undi nawe aravuga ati ntabwo nkubaha. Kambuzi aramubwira ati ukwiriye kunyubaha kuko ngiye nageze ku mirwano, ndanarwana n'abasirikari banjye bararwana, ariko we ntiwigeze urwana, ukwiriye kunyubaha. Ako gapinga rero niko katumye bashimuta uyu muyobozi. Byaje kurangira rero babwiye bati mugomba kuduhereza umuyobozi mwashimuse. Banze imirwano iratangira. Ubushize nanone bari barwanye
aho barwanye 17 bakahasiga ubuzima. N'uyu munsi rero nubwo tutaramenya abasize ubuzima muri iyi mirwano, ariko barwanye ibintu biba bibi mu by'ukuri. Abaturage barahunga bariruka, abandi bati byabo, gusa byaje kurangira imirwano isa nk'ihagaze. Muri iyi mirwano rero haje drone bagurukije baragenda kugira ngo ibanze ifoto rirebe se ni bande barimo kurwana. Baje gusanga ari aba batipe barimo kurwana ibintu byakomeye mu by'ukuri. Ngayo ngo kuko byagenze mu nkengero z'umujyi wa Goma, mu birometero bike n'umujyi wa Goma, kuko hari hamaze gutangira kuba panic. Bamwe batangiye gushakisha uburyo banahunga mu mujyi rwagati. Reka tunyarukire muri Rucuru. M23 yongeye kwigarurira uduce twa Bambo n'ahakikije, ariko nako bakomeza za Kishishe. Kuri uyu munsi rero ahagana mu masaa 6 nibwo abarwanyi ba M23 bamaze kugera i Bambo. Ni nyuma yuko habaye igitero mu gace ka Kicanga. Bambo rero nayo yamaze kugera mu biganza bya M23. Tunabibutsa yuko ahangaha i Bambo n'ubundi bari basanzwe bahafite, nyuma baza kuhava kubera ubusabe bwa EAC ndetse na CCLF. Mu by'ukuri rero ngayo nguko, icyo usabwa no gukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Hirya no hino akomeje umutekano uracyahari, gusa panike ni yose cyangwa se ubwoba ku baturage, dore ko hari za Mweso. M23 iri mu nkengero za Mweso, gusa ntabwo irinjira muri centre ya Mweso n'ahandi gutyo. Ubwo rero bakaba bafite ubwoba, bavuga bati isa n'isa hashobora kubera imirwano. Mu mujyi wa Goma kuri uyu munsi hateraniye inama yiga ku gutsindwa kwa FARDC no kureba uburyo bakwisuganya ngo bakongera kugaba ibitero. Uku kwisuganya rero benshi bakaba bakomeje kwibaza bati ese barongera bisuganye batere abarwanyi ba M23 bazabashobora nyuma yo kwakwa ibikoresho byinshi n'imbunda nyinshi n'imodoka nyinshi? Kuri uyu munsi rero harimo haribazwa ese bizagenda gute. Uyu munsi rero habaye inama yari yobowe na Cirumwami. Uyu Cirumwami akaba ari we guverineri w'agateganyo wa Kivu y'Amajyaruguru, aho ngo bashaka kugira gute, ngo aho bashaka kureba uburyo bakwisuganya bakongera bagagaba ibitero kuri M23. Nshuti zacu, nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muyerereye hose, reka tubashimire. Icyo usabwa no gukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya muri munsi. Niba uzi ko wenda ukurikirana ibiganiro rwose, dufashe ukore subscribe tubone zizamuka umunsi ku wundi. Reka ari nako dushimira abakoze subscribe, tukaba tumaze kugera ku bihumbi 22 ibirenga, gusa turashaka kugira ngo tugere ku bihumbi 100 cyangwa binarenga. Abandi banyatura cyangwa se abandi bisaba za Lendo banyuze ahitwa Ingungu berekeza za Lemeka. Abakaba ari babandi bo kwa Macano ngo batambutse Ingungu bafite isoni nyinshi, yewe ngo nta muntu ubarebaga mu maso. Hari n'abagiye bavuga yuko mu by'ukuri batazongera gusubira muri ibi bintu kuko barahamuwe cyane. Reka dukurikire mugenzi wacu Magarambe Theodore atugezeho amakuru yo muri Side. Arakoze cyane mugenzi wanjye Maisha Patrick. Nkuko bisanzwe tunyarukire muri Kivu y'Amajyepfo no hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi abakozi babiri ba OCC Office Congolais de Contrôle bashimutiwe Kamanyura na Mayimayi y'uwitwa Kamama. Ibi bikaba byabaye hafi y'ingabo z'abasirikare ba FARDC bari aho ngaho. Aba bakozi bakimara gushimutwa nyuma y'amasaha 4 gusa, ababajyanye bari gusaba ibihumbi 70 by'amadolari kugira ngo barekurwe.
twibutse ko muri ibyumweru bibiri gusa ibi bimaze kuba inshuro nyinshi muri kariya gace aho bimaze kuba bizinesi. Bwa mbere leta yatangaje ko igiye gukurikira mayimayi y'uwitwa Kamama kuko amaze kuyogoza kariya gace ka Plaine de la Ruzizi. Tukiri aho Kamanyura, umugore w'umunyamurenge yafatiwe ku mupaka wa Kamanyura ahita ajyanwa gufungirwa i Bukavu. Kugeza ubu icyo ashinjwa ngo ntikiramenyekana. Harakekwa ko uko bamwe babivuze mu bashinzwe umutekano bamutaye muri yombi ngo nuko uyu mugore yaba afite umwe mu muryango we bari mu mutwe wa M23 ndetse ngo n'abandi bari muri Twirwaneho. Ibi rero abenshi mu muryango we bakaba babyamagana bibaza niba umuntu nk'uwo yakagombye guhanwa icyo cyaha. Andi makuru avuga ko ngo yaba yafatanywe ngo irangamuntu ngo y'umwe mu muryango we, ariko akaba we yabihakanye kandi kugeza ubu ikaba itagaragajwe. Guhohotera abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri kariya gace bimaze kuba umucyo kuko hari n'abandi benshi bagenda bafatwa muri ubwo buryo bakabaryoza ibyo batariye. Mu gace ka Minembwe ingabo za FARDC zikomeje kwambura abaturage ku buryo bukomeye kuko ngo bamaze igihe badahembwa, dore ko umushahara wabo waje ugeze mu nzira uwari uwuzanye arabambura aricikira aragenda. Ibi rero abasirikare nibyo bari guhora abaturage buri munsi barabambura. Mu isoko ryo ku wa gatanu ry'ubushize bashatse gukora agashya aho bashatse kurasa mu isoko ariko Imana ikinga akaboko. Abaturage batuye muri ako gace ka Minembwe mu misozi miremire bakaba bamagana ibikorwa nk'iki cya kinyamaswa. Mu nkuru twabagejejeho ejo twababwiye ko ingabo za FARDC zashatse gukozanyaho na Twirwaneho, ariko ngo siko byagenze kuko ahubwo hari abasirikare ba Twirwaneho bikanze abasore b'abanyamurenge b'abashumba bahita batangira kurasa hejuru, ariko ngo nta mirwano yabaye kuko tubihabwa n'imboni zacu ziherereye muri ako gace ka Bicumbi ndetse na Rwitsankuku. Hirya no hino muri Kongo tunyarukiye muri Equateur, abasaga 40 baguye mu mpanuka y'ubwato yabereye muri Fleuve Congo. Ni mu byumweru bibiri gusa hamaze kubera impanuka nk'izi zisaga enye zikaba zimaze guhitana abasaga 600. Izi mpanuka za hato na hato zibera muri uyu mugezi wa Kongo bivugwa ko ziterwa hanini nuko aya mato aba yapakiye ibintu byinshi ndetse kandi ngo agatwara abantu benshi batemerewe kugenda muri ayo mato. Leta ya Kongo yavuze ko ngo igiye guhagurukira iki kibazo kuko bitangazwa n'umuyobozi w'aka gace ka Equateur. Mugenzi wanjye Maisha, mwakomeza kandi murakoze. Urakoze cyane Magarambe Theodore. Nshuti zacu, nshuti bakunzi ba Bingwa News TV aho muherereye hose, reka nakagaruka, reka tubifurize amahoro y'Imana. Ciao ciao.